Prane kao ceremonija sveta i sada potvrđuje da je Tito bio veći od života na međunarodnoj sceni u očima globalne političke elite. U godini u kojoj su Ujedinjene nacije imale 154 članice, Titovoj sahrani prisustvovale su 8. maja delegacije iz 127 zemalja. U 20. veku nije zabeležen takav ispraćaj nekog državnika. Prisutni su bili 31 predsjednik Republike, 4 kralja, 5 prinčeva, 6 predsjednika parlamenta, 22 predsjednika i 13 potpredsjednika vlada i država, 47 ministara inostranih poslova i drugi. Josip Broz Tito sahranjen je u 15 časova u vrtu svog doma u Užičkoj ulici broj 15. Što je Josip Broz napravio, ovi ne mogu ni da okreče. Tvorac zemlje od 6 republika, 5 naroda, 4 jezika, 3 vere, 2 pisma i jednom jedinom partijom. Tito je stvorio državu, odnosno bio vrlo zaslužan za stvaranje države sa kojom se moglo ići u svet. To nije bila vazalna država, to nije bila banana republika, već jedna država koja je mogla voditi samostalnu politiku u svetu između moćnih vojnih blokova. Meni nije žao što je taj politički režim, sistem pa i pojedini ljudi otišli sa političke scene. Ali ću na neki način sasvim intimno žaliti što se ta država raspala. Britanski istoričar, vrlo provokativan Alan Taylor, je nazvao Tita nekom prilikom posljednjim Habsburgom. Zbog toga što je rukovodio jednom istinski multietničkom državom i zbog toga što je bio prinuđen da neprestano uzima u obzir etničke suprotstavljenosti, da igra sa njima, da pokušava na taj način da formira svoju vlast i da i tu postoje određeni kontinuiteti i sličnosti sa vladarskom politikom Habsburga i sa jednom moćnom vladarskom kancelarijom koja autoritetom vladara drži zemlju na okupu zapravo. Dakle, kult Tita je u neku ruku verovatno bio nužnost socijalističke Jugoslavije, barem u nekim njenim fazama, svakako postao je apsolutno nužno vezivno tkivo za tu zemlju. Osobena Titova harizma je harizma razuma, kosmopolitski brend građanina sveta. Nije to bila krvna harizma dinastičkih vladara. Nije to bila ni ona harizma koja se stiče crkvenim posvećenjem. Bila je to jedna vrsta harizme koja se u teoriji naziva harizmom razuma. On je umeo da napravi od samoga sebe brend. I tu ne bih toliko njegove propagandiste hvalio da su napravili brend. Napravio ga je on sam.